Sony Xperia SP je ekskluzivan smart telefon sofisticiranog dizajna i odličnih performansi. Visoko kvalitetni materijali i preciznost izrade iznedrili su ovu dizajnersku inovaciju. Uređaj je uokviren aluminijumskom lajsnom koja mu daje ekstravagantan i prefinjen izgled. Posjeduje kapacitivni ekran osetljiv na dodir od 4,6 inča sa Corning Gorilla Glass zaštitom, Android 4.1 Jelly Bean operativni sistem i Qualcomm Snapdragon Dual Core procesor od 1,7 GHz. Kvalitet slike na HD reality displeju je podjednako impresivan kao kod najboljih HD televizora. Slika je jasna i oštra, a svaki detalj je veoma realan i živopisan zahvaljujući širokom spektru boja i visokoj rezoluciji. Uređaj se može pohvaliti kamerom koja nimalo ne zaostaje za vodećim Sony kamerama. Ona ima 8 megapiksela, autofokus i 16 puta digitalni zoom, a HD režim snimanja omogućava snimanje optimizovanih fotografija kojima svetlo u pozadini ne predstavlja nikakvu smetnju. Opcija Superior Auto omogućava optimalno podešeno snimanje kombinujući modus prepoznavanja scena sa visoko kvalitetnom tehnologijom za obradu slike. Ovaj Sonyjev model može da se pohvali one-touch funkcijama koje se baziraju na NFC, bezkontaktnoj komunikaciji. One-touch mirroring omogućava da fotografije sa telefona gledate na ekranu vašeg televizora. One-touch backup pruža vam mogućnost da na jednom mestu čuvate snimke napravljene vašim mobilnim telefonom, laptopom ili kamerom. Pomoću one-touch listening opcije možete da slušate muziku preko Bluetooth zvučnika ili bežičnih slušalica, dok one-touch sharing omogućava da delite slike, muziku i još mnogo toga između dva telefona ili između telefona i laptopa baziranog na NFC tehnologiji. Sony Xperia SP je smart telefon visokog stila koji garantuje odličnu zabavu i uživanje u multimedijalnom sadržaju.